Biyag Titaw. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tayo mempay, ni Ma'am Leonora Bautista, ni Lisa Duldulaw, ni Ma'am Jasmine Rivera, Jack Manggad, kan ni William Bulusan. Kumusta kayo amin, papagayam? Katita, intay nga ruten denggan ti episode 223. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Nanang, Arabiin, apa di ka pala maturog? Anak, addaman damagakan ka. Nubilang tagpakita ti amamkan ka. Anya ti aramidam. Ha? Kunak man nung tinalikodan na tayon. Binaibayaan na tayo nga roden. Taman ipod mo't basitak kat pimanawan. Ken, sanganan na nagpakpakita apulos. Nukas pangarigan takayat na asulnitan tinagkurangan na kadata. Maawat mo ka di, anak. Diyak mo? Diyak mo ti sawag iti dayta, nanang? Asino ti urayan ta di ti restaurant, nanang? Itay ta pa ay nakatugaw. Naibustan ti order ta. Ngamaon pa imot lang ti bagbaga matao. Basta aguray talagtahan. Basit la panaguray yan, anak ko. Ha? Aday tamat gaya man. Ha? Asino, nanang? Tessa. Willie. Sika ka din day ta. Limok magka. Uwan ka, Rod. Katsi ka. Apa yan, nagkutong kamatan? Kwa. Gagangay tagmay may sa amang isaksakan iti anak na. Kwa, Tess. Iso ka din ti anak ta. Uwan, Willie. Ni Troy. Troy, anak. Iso ni Willie. Ti amam. Ha? Kumusta ka, anak? Iso ka di ti bagbagayo nga orayan tayo, nanang. Uwan, anak. Agawit tayo. Troy, anya ka kadi. Apay, di ka maragsakan. Tanakita mo ti amam. Umuna ako nga gawid. mabitla ang Troy, anak ko. Pakawanan na ko, ma. No itala nagpakitakan ka. At idug asalay sayan. Iso adyak nagpakpakita ka na kayo. Di nakigaman. Di ta kayo. Troy, anak. Mabitlaan. Troy! Bye-bye, amon, Tess. Datatag sarita. Taado ti kayat ko nga ipalawagan ka. Itatadak kilakon. Santo kundi pakita ka data. Itatalakayan. Santo kundi parang. Kasapulan na siguro ti mga sikaso kan kwa na. Iso nagpakitan. Danggan na kanak ko. Ibagak tinagsaritaan ni. Sigun kan kwa na. Iso kano asaanan ang nagawid dito Pilipinas. Tada ng pikot kan kwa na iti abroad. Kat nagasawa da. Naadaan da iti duwang anak. Istrikta kano ti asawa na. Di na kayat nga umawag ti amam kadata. Tabantay sarado iti nagbalin nga asawa na. Mamati kayo, mat. Rason na laday ta. Tapno saan nyo aguraan? Uray anya di tan-a. Tinapatag nagpakitan kadata. Nang runa launay kan ka, anak ko. Nagbakasyon la di amam. Agsublimot la iti abroad no agtapos na ito abulan. Imay na la injaya titulong na kan ka nga anak na. Kaya't nakaapagadalan iti kolegyo. Dua atawanan ang nagsartan ka. Manipod naggraduar kay di high school. Di kan napag-enroll. Tawan mo't nga rod pang paadal ko kan ka, anak ko. Iso aday tuyan ti kanito. Dinangag ti Diyos dagiti kararak ko. Amok amatunoy mo matla ang dagiti arapaap mo, anak ko. Kaya't mo ti makaadal saan ka di? Kwa?
Kasla masaluta kon. Anak ko, apay akas tamatan ti bagbagam. Dimot ka na yun mo idi nga ibaga kanyak, akayat mo ti makaadal. Daytuyin ti gundaway mo, anak ko. Kaslawan ganas ko nanang. Basta giskwela ka, Troy. Ha? Kakaisuna nga adda di amang tulong kan ka. Basta giskwela ka. Siyak ti matungpal. Tapara matlakan ka day. Troy, anak. Umadanin ti pa nagsubli ki Jabrod. Ulit tagtagid daw iti pamakawan kan ka, anak ko. Sorry ha. Amo ka nasakit tinakam mo kanyak. Ang matuyak, tapno sulnitak dagiti nagkurangak. Unggayam, atoy. Inggatangan ka iti cellphone mo. Dua kayo iti inang mga inggatangak, anak ko. Tapno addan to pang kuntaka kada kayo. Ay, anyan. Talagang agkakaingas tanak ko. Kinapudno na si katigagarak. Iso ang nagbakasyonak. Sorry anak ko. Tadyak na ilaban ti ayan ayat mi iti inam. Angam da ito iti rumbang nga mamuaman ako. Manipod si Mina akada kayo iti inam. Saan ka na po kaw iti puso kan panunot ko? Patpatgan ka na anak ko. Ulitek. Sulnitak ti ado nagkurangak anak. Rumbang lang ah. Ta responsibilidad yun ay ta kanyak nga anak yun. Agabang kan ijay syudad, Troy. Tapno di ka marigatan nga agbiyahe iti inaldaw ang mapanagiskwela. Kan amangan numatraffic ka pa'y, isuntokit din ti pakaladawam iti pagadalan nyo. Sige, da kayo timaka muna nang. Agadal ka na imbagwan. Gundawayam ti kaadda di amang tulong kan ka. Wala nang. Wana nang kunam, ngam kasla saan kamot anaraksak. Saya atam ti agiskwela, Wan. Tapno makaturpos ka iti kolehyo. Tapno saan ka maitulad kanyak, ang makipurpurdiya. Ta sa anak mat ngarod anak kaadal, anak ko. Hello? Hello, Troy anak. Kumusta ka? Ayos lang tamat. Ahon gayam. Agipawitak manan iti mabiit. Awagan kan tumanan no makapawitak, ah? Tadamagak no naalam ton ti pawit ko. Di ka unek tip-tipid, anak. Gatangan ti kayat mo akanan. Uray nangina, basta mapnak ka. Gatangan da kiti kayat mo akawas. Ibagam no agkurang ti pawit ko tanayunak, Wan. Basta gadal ka na imbag, ha? Di mo baybayan ti panagadal mo. Wala. Sige nga ron. Ta isublat kumot nga awagan ni nanang mo, Troy. Bye-bye. I miss you, anak. Love you. Sige, bye. Troy, agpadyamin ka man. Addan sa manin kwartam. Sige, day talaga yan. Nagpawit man ang asawa ni nanang ko, idi. Jay amak ko naman Ala, woman langin. Pawit di amak. Talagang apalan ka. Tada iji abroad ti amam. Kada tayong agbabarkada, si kalaang timako na abig time. Iso nga aganos ka nga agiliblibre ha. Sapay ko man, tadikan to maumuma. Santo Apolos. Aging ka nga day pawit di amak kanyak. Jak tag sardang amang libre ka na kayo, Jane. Troy, adayam amukan ka. Ha? Asino? Jagayam ti barkada ta ni Esther. Di nakapimpintas akaabay na nga umininom iti arak. Wow! Nakpintas mo ten. Super pintas at talaga. Yam amukan ka. Umay ka, tasit kan ka. Aguri ka. Kasla suplada mat. Saan? Suplada no iti daduma. Namno si ka. Sigurado asaan.
Nangro na numaamuan na asika ti para libre kadagiti pagsasangwan tayo ita. Anya? I love you, Grace. I love you too, Troy. Ha? Saan ka kaya man narigat nga arman ah? Depende ay itagaram. No crush ko. Wala dagos ti sungbat ko. Mayat ah. Angam, kaya't mo ti sumurot kanya kay Jidagos ko? Sure! Day tagagayam. Areglado, Troy. Apay ang nagbayag ka amang ilukat itiritaw, Troy. Ha? Kaririing mo ka di? Ay, wen, tamadamdama pa iti klasik. Ang mapay nga da kayo. Di pa imbagang umay kayo dito Dagos ko. Pastrakan nak taagawid akmet lan numadamdama. Imay kalakinita, tadda ginagarak aginatang dito syudad. Ako na tinasayat. Rumor talangan. Ejer orte pangananta. Awan nga min naluto dito Dagos ko. Okay ka? Ne, insaramat ang tiritaw. Di ka nagsukat. Kas namon arumuan. Wen, kastoy ko na nanang. Aldawan, Troy. Agreeing kan. Troy. Madamdama pa eh. Di tamot sumsumura ka iti pagadalan. Mabisina kun. Awampay mutlat na luto amakan. Ingkagluto na. Bayamon na ito luto-luto. Intanto lang manganan itiruar na madamdama. Ura ta damat kwarta ngayon pao iti amak. Bumangon ta nga rodan at arumwartan. Mabisina kun. Okay nga rod. Ay, nagmayat ti maturog. Dara sa mabisina kun. Di kan sama tagi si skwelan, Troy. Kuha na. Ay so, sa gawid ka lang no dimon kaya ti agadal. Sayang ti kwarta dagiti dadakkel mo tan Agbalbalog samat lang ang tararamidam. Saan mat, nana? Anya saan? Siyak ti landlady yu dito pagababangan yo. Iso ang makita ka amin agaraw yaw. At dapay kakabkab balay mo na babae. Kaya't mo tay baga kiti inam day tangararamidam? Ne, sana na. Pangasyo. Ung tanak ti inak numaman na day ta. Sana bale. Tagbay-bayadak mo't itiabang ko dito eh. Di na ko may pulpulong. Hello? Kumusta kan, Troy? Umadanin ti panaggraduar mo, saan ka di? Sumagmamanula bulanan. Kuya. Wen, tatang. Di mo baybayan ti inam, Juan. Numakalpas ka ti panagadal mo. Ikarigatan to ti agsapol iti panggedam. Tapno matulungan mo ti inam. Takaasimat. Wen, tatang. Sige anak, baliwak to man ang ti umawag. Tas umural ka ko ni ti trabaho. Bye! Bye, tatang. Ay, tiyan mo da tatang kan nanang. Kat agad adalak pa'y lang. Anyang tati aramidan da. Numaamuan da adya ako nagis eskwela. Sana bale? Tado mo ti kwarta jamak. Uray jak makadal. Amok apaw itan naklat taday jay iti agpay kada kami iti inak. Isumot na mismo tinangko na. Asol nitan na ti ado nagkurangan na kada kami. Isungawan nga ro ti rumba nga pagdanagak. Pudno ka di timbaga ti landlady kanyak, Troy. Saan ka kanon nga gisiskwela? Kan asino to'y kadwam dito'y Dagos mo? Asino day ta babae? Asawa ka nanang. No kasta, pudno adikan agis eskwela? Pakawanan dak nanang. Ngimsanan. May sala si Miss Trity na ilapas ko. Anya laangan di sa wenje amam numaamuan na ter aramidam. Pagrebangan na lata tagi pao iti kwartata Taadumot tinagkurangan na kadata. Ura jak ag eskwela. Masapol nga ipaw itlat tayo ti kwarta. Taado ti utang na kadata. Di ka agpampanunot, Troy. Pagawido mo day ta babae.
Ta ituloy mo tag-eskwela. Kasano akon? Masikug akon, Troy. Sige, di ka madanagan. Iyawid kan iji balay mi. Kaduam ni nanang ko iji lugar mi. Ta ituloy ko ti agiskwela, wen. Jak kahit nga agladingit ti inak. Iso nga ituloy ko ti agadal. Ala, iyawid kan iji balay. Pag nauday ko ni Grace dito balay, ta masikugan nanang. Sana bale, ta ituloy ko ti agiskwela. Sana kon nga agabang. Agawid aklatan iti minalam. Anya pa'y ngay. Wanan tani, masikugmat gaya man tinobyam. Sige, ituloy mo nga rod tag-eskwela, Troy. No kaano pa'y akayat ko ti agiskwela. Isumuti sana pa nagpawit ni tatang iti kwarta. Apoy, impulong dakken ko na, nanang? Ne, saan? Awan timpul-pulong ko kan kwa na. Apay nga tangawan pa'y lati pawit na aging gaita. Adaawag mo, amangan no ti amam dayta. Ay, una nang. Isungag pa iso hello, tatang. Hello, Troy anak. Pasensya kan, doy talaga umawag ak. Kalkalpas ko nga mina na ospital. Ha? Anyat na pasamak kada kayo? Ado ti tempora sakit ko. Kat nagbalin pa yan na komplikasyon. Ada mapaspas nga nga operasyon ko iti tiyan. Anya? Jakon makatrabaho, Troy. Pasensya kan. Di kan mapawitan. Sa nabali ta graduar ka matan iti mabit. Saan ka di? Kan nabaya damat amin ang tuition fee. Kwa? Nakapsuta kon. Kung ti asawa ano malpas ti operasyon ko. Agawid akto kanon dita Pilipinas. Tadita ak ngagpaimbag. Anya? Inyawid dan ti amam dito'y Pilipinas. Uwan ka nung arod, nanang? Awanan trabaho ti amam, kanagsakitan. Uwan nga rod, nanang. Awanan? Di na kon matulungan ti amak. Saan ako na makaeskwela? Ay, sinayang mo ti oportunidad mo iti kalabas. Inununam ti nagbisyo ka ng asawa. Uwan nga rod. Agbabawi ak. Ngam naladawon ti amin, nanang. Ay, ala, aganos ka anak ko. Kasta ti pinilin agasat mo. Sa anak mo't anagkurang anang bagbagakan ka. Ngam di ka mo't nagadal anaimbag. Pakawanindak, nanang. Ala, awanan ti maaramidan tayo. Addaditan anak ko. Anya ngay, ano sam ti agbalin agasat mo. Basta ti maibagak, aggaggagat ka. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Uwan, nanang. Jak ipalubos ang maitulad kanyak ti anak ko. Isong aramidak ti amin akabaalak. Tapno makaurnongak. Ken tapno masuportarak ti asawa kan anak ko. Kastamatan kada kayo. Di nakpakadanagan. Tilatan pamilyam ti panunutam anak ko. Takabayatan anapig sa akpay. Agtrabaho aklat ta, anak ko. Agiam anak, ta sinarungkaran nak. Troy anak. Uwan, taumay kayo kumustahan, tatang? Ay, nakapsuta kon. Kimaron ti sakit ko. Asidegan ti hapit ko. Ha? Unay matan ti kastala ngayo, tatang. Nagkutom kayon. Kudilangan tinangbalkot iti tulang nyo. Nakapsuta ko, anak ko. Pasensyakan. Do di akon maipaay ti kasapulam. Di akon maituloy ti mangsulnit iti nagkurangakan ka. Siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya. Uwan no pamakawan kada kayo, tatang. Pakawanandak. Tadyak inaramat iti nasayatin intadyo akwarta, tatang. Pakawanandak. Tadyak natungpal ti arapapyo para kanyak nga anakyo.
Ala, basta agsingsingpat ka. Day talang ti may bagak. Agsingsingpat ka kanayon. Namalaman kan, Troy. Ay, huwag nga ron. Nag-overtime kami ngamin. Tapno malpas niya kontrata mi abalay, bakit? Ay, inaldaw nga ag-overtime ka. Mabambanog kang agkiw-kiwar iti semento. Talaga kasta bakit? Agano sak, takas ti pinilik abiyag. Ha? No kumatayang pamaysak tinagadal ide. Sana ko mga grigriga takas toy. Isong aganos kan aggagagatak. Tapat siya nga dantulat ta na pintas agasat nga itad ti Diyos ka na tayo. Wen saan nagaputa saan ta nakaturpos iti panagadal ta. Saan tan nga agarapaap. Ituloy talat ta tarapaap ta. Kat dawatan ta ti kaasi ti Diyos. Agtinulong ta amang papintas iti binukil ta pamilya lakay. Wen Grace, kat ikarik adi kay to baybayan na pamilyak. Ikarik nga agsingsingpat kinagbalbaliwak para kada kayo a pamilyak. Gundawayam ti kaadda tinapintas nga oportunidad amang tunoy iti arapaap mo. Tano paluspusam dayta dapdap paem to ti babawim ngam naladawan ti amin. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless manan kada kayo. Amen.